يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه فآمنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيرا لكم إنما الله إله واحد سبحانه أن يكون له ولد له ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا. أهل كتابا چهدا پر مگوزت وتی دینتها و مگوشت الله حقا بل حق خبر غلو گوشند کجام یک چیزیا چاہیے جاگہ و مقاما پر گوازینگ ہنچو کہ نصارے عیسیٰ علیہ السلام بارہ غلو کت و آچا پیغمبری مقامہ چست کتو پا الوہیت مقامہ سر کت و ہمیں پیما وتی عالم و بزرگانی بابتا غلوش کت کہ آئینش حلال و حرام کنگی چینی دات و آہش رب جوڑ کتا. اللہ پاکا فرمائید اتخذوا احبارهم و رہبانهم اربابا من دون اللہ کہ آیا بغیر اللہ وتی عالم و درویش رب جوڑ کتگا. سورة التوبہ آیت 31 آنی رب جوڑ کنگ حدیث رہ بندہ ہمشت کہ آیا اشانی حلال کتگی حلال ذاتا و آئینی حرام کتگی آیا حرام ذاتا. سنن ترمذی بزا آیا اللہ نافرمانی تہا ہوں اشانی رندگیری کو حالانکہ اللہ نافرمانی تہا ہچ کسی رندگیری کنک جائز نہیں ہنچکے واجہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمان کت وتی امتا اے بابتا آگاہ کو تو فرمائیں تے لا تطروا بی کما اطرت النصارى عیسی ابن مریم فانما انا عبده فقولوا عبد اللہ و رسولہ. صحیح بخاری حدیث ہے کہ من چو مزن مکنت او مگل آیت کہ نصارہ عیسیٰ علیہ السلام مزن کو تو غلط بغیر اشیاء دے خبر نیست کہ من ای بندہ ہاں نی من اللہ بندہ ہو رسول بگشے. افسوس ہما غلو کے نصاریں ہوتی عالم و پیغمبرانی بابتا کت پہکا پہک ہما غلو زیادہ ہی اے امتا ہوتی عالم و پیغمبر واسطہ کتگ کہ آئیں خدائی صفات پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم داتگا بلکہ یک قدم دیما شتگا و بزرگانش ہوں خدائی صفت داتگا و آئیں ہوتی مشکل کشاں زانا و آئینی بندگی کنا ہمیں پیما ہوتی عالم و فقیہش پیغمبری درجہ داتگا کہ آئینی حبران چو پیغمبرانی حبر پیما ہوتی سر فرض زانا و پانی اللہ کنگا ہے چوڑا راہ نبر رہا و ہمیشہ گوشند کہ ماں مقلدیں و پا مقلدہ ایو کا امام گا حجتیں و بس حالانکہ ای جا حشان ایو کا پیغمبرانی مقام ہے کہ ہر چیز تہا آئینی رندگیری کنگ و واجبیں راست گوشت واجہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ شما مراد اے امتنت علامہ پیسرگین انی رندگیریا کنند بچیل پا بچیل و دست پا دست بزن شما ایگو آنی درمیان فرق گندگ نبی ای چیز تا. سنن ابن ماجہ حدیث ہے. بغیر اشیاء دگہ چنیست کہ مسیح عیسیٰ مریم چوک اللہ رسولند و ای حکم کہ دور دات مریم نیمگا و یک روحی چاہیے نیمگا نی ایمان بیارت اللہ سرا و ای رسولن سرا و مگوشت کہ اللہ سائنت چشیا وتا بدارت کے پشما شتریں بغیر اشیاء دگہ نیست کہ اللہ یکی معبود ہیں آ پاکند چاہیے حبرا کہ یہ چک بھی ہمیں یہ گنت ہرچی کے آزمانانی و زمین تہا ہست و بس سنت اللہ پا کارانی ٹہینگا بزن بے پتا ایو کا پا لفظ کن گشگا آ اللہ پاک جوڑ کت عیسیٰ علیہ السلام و ای کلمہ پا جبریل علیہ السلام مریم علیہ السلام سرکنگ بیت. روح اللہ مطلب ہما حب پنت کہ جبریل علیہ السلام پا اللہ حکمہ مریم علیہ السلام جیگے تہا کت کہ آ اللہ پتے ہما آپ بزن نطفہ جاگہ کت ہمیں وڑا عیسیٰ علیہ السلام اللہ کلمہ ہند و ای روح ہیں. نصارے یعنی بعض فرقہاں لہتے و عیسیٰ علیہ السلام اللہ جند گشاں و لہتے ای اللہ چک گشاں و دگے لہتے اقانیم ثلاثہ بزن سے خدا یعنی عقیدہ دارو کا و عیسیٰ علیہ السلام ثالث ثلاثہ بزن سیمی خدا گشاں ادا اللہ اشانی ہمیں عقیدہ ردہ کنگائند کہ سے نہنت یک کے لن
يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعا. هجبر وتا مزن نزانت مسیح عیسیٰ چاہیے حبرا کہ اللہ بندہ ببیت و نا مزن شان فرشتہ و ہر کس کے وتا مزن لیکیت مزن سمجھت چاہیے بندگیا و تکبر بکان گوڑا اموچ کنت ادرستان وتی نیمگا. عیسیٰ علیہ السلام میں پیما لہت مردمہ فرشتہ اللہ شریدار جوڑ کو تکتا. اللہ فرمان کنت کہ ادراہ اللہ بندہ ہاں و آوات اشی منو کا کہ ما اللہ بندہ ہی نشما پا کجام بنیادہ آیا اللہ شریدار جوڑ کنت. مقصد ہمشند کہ ایک آران واسطہ آیا ہچ دلیل نے و پحک بی دلیلا. فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ وَيَزِيدُهُمْ مِنْ فَضْلِهِ وَأَمَّا الَّذِينَ اسْتَنْكَفُوا وَاسْتَكْبَرُوا فَيُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا وَلَا يَجِدُونَ لَهُم مِّن دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا. نی ہما شخصاں کے ایمان آور تو نیکیں کار کت آئینی مزہ پہکا پہک دند و گیش دنت آئیں چوتی مہربانیا و ہمائیں کہ وتا مزن لیکت مزن سمجھتش و تکبر کت نی آئیں عذاب دنت تورینو کی عذاب و نگن دنت پا وتا بغیر اللہ دگ دوست و کمکاری و یزیدهم من فضلہ کہ آئیں گیش دنت چوتی مہربانیا. اسی معنی ہمشند کہ مردم یک نیکی کنت اللہ ایہ کم از کم 10 نیکی ثواب داں و گیشتر حد نے ہرچی کے بلوٹی دنت ای مہربانی حد نیست. يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا. او مردما ات کو رست پشما دلیل شما پرورتگار ہے او مدیم داد پشما ظاہر روشنائی ہے. مراد قرآن کریم انت برہان ہنچیں دلیلہ گشان کہ آہد شوڑیں عذر و میار پشت مگی جی و ہنچیں حجتہ گشند کہ ادراہیں شک و شبہاتاں گار بکاں یقیناً قرآن تہا اس صفت سرجمہ ہستا. فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَاعْتَصَمُوا بِهِ فَسَيُدْخِلُهُمْ فِي رَحْمَةٍ مِّنْهُ وَفَضْلٍ وَيَهْدِيهِمْ إِلَيْهِ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا. نہما شخصاں کہ اللہ سر یقین آور تو وتا میارش کت ہمیہ گوڑا مان کنت اللہ آیا وتی رحمتانی تہا وتی مہربانی تہا او آیا بار تو وتی نیمگا تچکیں راہ سرا. يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد فإن كانتا 2 فلهما الثلثان مما ترك وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين يبين الله لكم أن تضلوا والله بكل شيء عليم. آچا تر جست گرانت بگوش کہ اللہ پشما بیان کنت ما بنڈے بابتا کلا اللہ گیشتر عالمانی نزدیکا ہما مردمہ گوشند کہ نہ یہ پچ زندگی اور نہ یہ چوک ہست. تفسیر ابن کثیر.
अगा यक मर्दुमे मोर्त क्या ये चोक नेस्ट और ये यक गुहारे गुड़ा हमा गुहारा नेम रसी थरची क्या ये वेल कुता गयल कुता बिजा अगा हंचे मर्दुमे बिमिरी के ना ये पेट जिंदगी और ना ये चोक हस्त बले गुहारे हस्ते गुड़ा मेरू के माल नेम हमें गुहारा रसी जानक लूटित के पेतो मरते चोक के बिये के वाहदा गुहारा हिच न रसी चपेता पेते पेत उच्चा चोक्का नुमासगा कुड़ासक द्राह मुरादा ओ इद्रुस्ता ने हुकुम यक्के हाँ अगा चोक जने चोक के बीत गुड़ा गुहार अय्या उसबा भी ओ अय्या रसीत गो बिजा नेमा चोक बार्त ओ आदगे नेमा गुहार बा ओ अगा गो गुहार बच के जने चोक जिंदग बीत गुड़ा नेम जने चोक का रसी ओ शशक नुमासगा और अंदा हरची के बच्ची ता गुहारा रसा तफसीर इब्ने कसीर ओ आ ब्रात मीराथ बार्त चाह में गुहारा अगा अय्या चोक मबी बिजा अगा यक जने ने मो ओ ये पेतो चोकने ओ ये वारिस ये ब्रात बीत गुड़ा द्राही माल एवका हमैया रसा अगा मेरू के पेत हूँ जिंदग बीबी गुड़ा ब्राता हिच न रसी ओ अगा चा अस्हाबिल फुरूदा हमा के अल्लाह आनी बाहर गिशें तक नाम गिफ्त को तक कसी जिंदग बीत गुड़ा आनी बाहर आए दियग भी रंदा पश्त कप्तगी माल ब्राता रसा पमिशा के वाजा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमान कुत अलहिकुल फराइद बिअहलिहा फमा अबक़तिल फराइद फली औला रजुल ذكر हमा के आनी बाहर गिशीनक बेतक आया आनी बाहर दियक भी रंदा हरची के पश्त कपित नी नजदिकतरे मर्देना रसा सही बुखारी नी अगा गुहार दुआ गुड़पा हमायानित दो बाहर च हमें ब्रात मीरा था हमें हुक्म च दुआ गेश्तर वास्ताएं बिजा अगा मेरो कलाला है बुन डिवित कि ना ये पेत हस्त ना चौक वो ये दो गुहारा या गेश्तरा गुड़ा अदरुस्ता हमें माले दो बाहर रसी ओ अगा ब्रात गुहार बिजा मर्देन और जनीन हूरिया वारिसा गुड़ा हर मर्देना दो जनीन बाहर बराबर रसी अल्लाह शुमारा गिशीनी तो दान ताकि शुमा के गुमराह मबे ओ अल्लाह हर चीज़ ज़बर जानू के